Ebusuafo me mo bibia akwa basronko e de batuma GHS so ebre asosem ni ba musumfo na ama wusu abede nsema wodo abeto dwa be de besto mo e wofide so na me ko ensem no enwuro Ghana be yo bibia enije ni awon wa se sabre ye man no apega ne mu akodu beso bia e betime nka se o bibia to yie bibia ko ye every institution bia edina yie ade se bibia kekapo mama bibia ko wano kanu kuntunwuma mu ene so no say ye man ko enkan na ni nemu no bisafo say you to fix the country no bisafo amadi ni akocheche na mabi mu a say hwe say oman mu fa na ehia esese ewo na ene video yensa aka school bia ewo Ghana ha sehwi a de asiedu kuma DA Primary and JHS school for school I work for 30 good years and the crew was so no see a crew for cocoa equiafo e was so mu edua cocoa efa edema ban matisa ban timi ede export enyesika pudo ede ba wo man ye puntu mamu na won wa say school ni 30 years training na busafo ye dex and collaborate na so bi ni school na akasa kra mu yensi ye and say blocks a ye chase nkedi obesi school no eno na adane dex a JHS for ete so edi Asia da eyafrefo ya sefom se enya sekreto na teacher ni a ono so ye post na post one wa twa ho video kakra edi abetu de busafo ye go video ba ni ba e chiresem ho na me ka so edwe ko so ya sema ye di edwe di ebremo ye o chat herbal center wo se na we are ni sifati bia no bo mo dia de for brain no na so ye no ntbi so no amma wo de sa se ba dia atoma chede wa mano adoma chede wo aban na han se de di eduro ede sa ye o se ya bia se kranko ye woni pedue mu anampo woni ohuna mendi krampo huhumu krampo no obetimi abo aso yare na ano ede mo nti bo mo dia le fa na numbers that HW as you na step in chakwan e wa kra hadan suman ene tamale eno so no the region no ntimi endomo emwa yakopon ede atom no na busafo ye go ye video make one sem no embassy ye ka obi be ka se ebia ye kasa bebre school corner make ho asem se P5 P6 P34 ete block so na esua de no ha eyo mu JHS 1 JHS 2 ene ya ba be pie na hwe KG1 KG2 for omo JHS 1 dan emu hwe blocks bia omote so ede esua de enemrem school amene o kasa yeti ye adi almost 30 good years e was a akati su program mu school ye asedu kuma DA Primary and JHS quality duase e de sua de omuni classroom kra na me adu omo say JHS for no amakwan e na omo abe occupy JHS classroom we JHS o JHS 1 JHS 2 e na wuri sa no omo ni dex JHS for ni dex hwe blocks aya hye a JHS for na transfer sua de enemrem Ghana nya 62 plus enemrem Ghana JHS 4 at blocks so JHS 4 makwan enkwala wa ha dia at duase e na sua de na me na ya o madum na JHS 4 makwan e na o maba be piem e wo ha enti o mbe occupy JHS 4 classroom temporary JHS 4 bia school e o so no sai ko duase me no ka sensu oto enti nka ye busa se JHS 4 wo ha e na nkansuo yi bai nka nkwala yi ehe e na o mo betena sensuo ni to the whole day na chese adesua any other try enkoso for the whole day Ghana ade na yankasa ye ho abrosa enye mwa panyini bi ya minister ne bako school abrochire panyini bi ya MP ne bako school abrochire president ma enko school Ghana ye be fa koko ni free akati so ye de akotema ya export ko ji scanner ba ye ba ye si adan papa wan kran ye si adan papa e wokuma ase ba bi ye nya koko no efiri ye no e ho de ya fa ne se ya ye bone ya bo ma bro bone ben pa na nkwala we omugu hari o ma ye Ghana fo okay na manu dusu ka ase bone ben na nkwala we aye Ghana bone ben no ma ye o mo papa no ye koko afiafo o ma me no ye koko afiafo na ne mo bro wo ni se Ghana ye fiani a ese wo de o safe eluti no obi timi jani medical doctor so for your politics obi timi classroom so for your politics this a hot and obedi ye money be na nfala yi aye school yeti ye 30 good years and yo and so her JHS class
KD for get the former no occupy no. Omo ti blog so blogs no can say your fee. Yet in a chair the try and create so. And every blessed day, I was some I mean no AC the bar because of the feeling. Classroom na kasa yo futuro. Akwala na kasa say e futuro so e na e tresia de. Be de na akwala we anya ni tia e de sia de no tiri no mo tin cry to say sunyan kakra de tema a complete the same syllabus the same curriculum. Ya besra mo Ghana penfo. Ba bia e ko no mo ya ma youth ni ani e ya bre. Mo ya ma ani abre say aboa so oka anibere. Ma we be duru ba bi no. You three now be sorry mo ka se mu ade na so ni atentete e wo fie the airport airtime e ya bro so ye be sira wo saka video ya share my na like it na obi biara ye na sedie se obo nkola hu bra no obra me bo mo bra emfa amaye ye da mas school no e da so e ase bi kuma DA primary and DHS so we akati so e kuro no ye da mas ye da no si ase e be ase mi na se asia na shese 21st century pa ni biaba aho tinipa pese wote no ho enye neat na ese omo branko nkan na ese futrom na kolatna suade blogs and KD besi dan na wo motete so edisi na we no ni papa ben pa ene ye pe ne kire kwa dey free school we mu se enbo krampo se JHS for mu job eye bees won no wo ne wan mu ene ekọ competition no wo krampo so he na ekse na enye krampo betimi ade subo abo mo se ye wo betimi anja na why ne betima tena saati bia we mu enya adwe papa de suade etimi akonkan e wababa mu we one of the things that ehun hia se aban no ehwe na mpo so ase no making sure say nyama bi say no ebe fe because ye drew enim Ghana e drew pepe so a nyama bi say credit can should be a thing of the past but so here koso at say ne school dem am kolanke to KG student esuade wo enotie mu say blocks mo just said this and want to say so mo ni ba ko po a mo betena so esia ade ense fata omayi nti before ye hwe nim say before be hwe no makoye ne entempa so na won so de wo kan efa exam ya me de be so mo no but mo de na fato an we comment section wo ne bi to share video we on all the social media platforms but mo de an follow to my GH or Instagram Twitter so @tumagh _ Facebook @tumagh mo so for munyaba na amawu so ne me na de se me abeso na me do me be say share bi makra munya bye bye.